Ke batla hore ba tlo nthusa ka ba ntse ke o jwetsa hore a ke sa o batla nna mo. Ngosisi uthi akasakufuni la kwakhe. Ke o jweditse ka ra sa batla mo. Busy wa tsamaya ya kae ho mancane Ke batla o tsamaye Isimanga nna le wena never re khone motho wa batho. Mamelamo, I'm not going anywhere. You are not going anywhere. Kwenzeka kanjani wena ukuthi ube nesibindi sokuthi ukhuphele umuntu isibhamu endlini yakhe? Usibonile lo spam? No, umkhuphele. Unaso. Usibonile Unaso. Njengoba beka lokani pusha funa ungena ngale kamereni usibeke ngale kamereni. Unaso. Aso start. Sikhomba wena ukuthi sikuphi spam. No, so start uzosikhomba wena. Wena uzosikhomba wena. Nginomntwana oyi1 ne then ne my ex partner obaba umntwana mbi angihlukumeza kakhulu futhi hayi kancane. So ngagcina sengithi hayi ithini izamela amadlelo ahlaza. So ngathola ubhuti and then ubhuti umuntu ongasebenzi mara ubhuti like uhlala anemali akasho ukuthi usebenza kuphi but inkinga yakhe ukuthi mina ngiyasebenza ngisebenza esikoleni as uthisher. Uthisher Unokungalela isikhathi yabo mangabe mhlambe ngishayise late uya complain. So this one time ngeza endlini ngishayise late walwana nami kakhulu wazongikhiphela nesibhamu cabanga bengekhona sure ukuthi unesibhamu and ngithukela impilo yami nempilo yomntwana wami. So bengifuna ukuthi nizonginceda guys ngibona ukuthi maybe manje ngingakhuluma naye mara kahle kahle mina ngisafuna ukukhuluma naye bengifuna ukuthi aphume endlini because sengiyamsaba mina manje. Moleni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya. Elami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight omshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi omdala lana. Usisi uthina ingxako nayo nomuntu wakhe nje kudala isenzeka lento kodwa ke ubona ngathi it's enough now. Ucela ukuthi Jozi Bioscope izongenelela ngoba akasakhoni, she can't take it anymore. Sathi sisi ungawari thina singabomabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Sisi omdala kunjani? Sabona bhuti wami kunjani? Since usise phone I don't know Mr Jones bekuseni ngabo 4. Yeah, sivuswe icall yakho nje mama namhlanje sathi ayithi sikhawuleze sifike nathi kungakamoshakali kakhulu yabo. Bengicela nje mama ngoba thina sike wasithi nje wasibriefa kancinci ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngoba khona ama viewers abantu abasibhekelele la ku Jozi Bioscope. Bengisacela nje ukuthi umama ezintroduce ukuthi igama ubani kwayike why usibhalele la ku Jozi Bioscope namhlanje. Igama lami ngumThabising. Nginibhalele la because nginenkinga bhuti wami. Yazi ngizamile ngibuya la ngibuya khona ukuthi ngincede kancedeki. So ngithi ngibona ngibhalele nina because ngihlala nginibona ninceda abantu. So nginenkinga bhuti wami. Nginomntwana oyi1 ne then ne my ex partner obaba umntwana mbi angihlukumeza kakhulu futhi hayi kancane. So ngagcina sengithi hayi ithini izamela amadlelo ahlaza. So ngathola ubhuti and then ubhuti umuntu ongasebenzi mara ubhuti like uhlala anemali akasho ukuthi usebenza kuphi but inkinga yakhe ukuthi mina ngiyasebenza ngisebenza esikoleni as uthisher. Unokungalela isikhathi yabo mangabe mhlambe ngishayise late uya complain. So this one time ngeza endlini ngishayise late walwana nami kakhulu wazongikhiphela nesibhamu cabanga bengekhona sure ukuthi unesibhamu and ngithukela impilo yami nempilo yomntwana wami. So bengifuna ukuthi nizonginceda guys ngibona ukuthi maybe manje ngingakhuluma naye mara kahle kahle mina ngisafuna ukukhuluma naye bengifuna ukuthi aphume endlini because sengiyamsaba mina manje sengiphila ngovalo ngiyamsaba bhuti wami. Sithami ngiyaxolisa manje ukuzwa lokho. Wait uqala mawuthi ufuna uyephuma endlini uhlala endlini yakho manje? Yebo sihlala sonke and manje mangilonga ngimtshela ukuthi angisamfuni uyena uyaforce athi yena mina uye uzolahla mina because uyoshele mina and mina ngiyamsaba. And wena manidibana uze kuye ngothando wambonisa uthando wazowabuya wathi ungabuya sihlale sonke ngoba mina ngiyasebenza yabo. So okay sisi wami ngiyaxolisa manje ukuthi ngikubuza imibuzo eminingi. Maniqala ukudibana naye my brother uye wambona njengomuntu mhlawumbe ukuthi ngabe umuntu ongumgulukudu okwenye umuntu lona ukuthi umhlobo yomuntu ophatha isibhamu? No, yazi mangidibana naye bekubhuti decent. And then nami ke ngaba nalento lokuthi at least finally ngeke ngathola umuntu right kuyabona empilweni and kuumuntu obonisa ukuthi uthanda even nomntwana wami. Kuumuntu okaterayo, umuntu onothando, omnene, ophansi, ohloniphayo, angihlonipha, angitreata right nje, angenzela like anendaba nami like yo beka right icalena ngifuna ukukhuluma manga. But umane wachinja nje esithubeni manje angisakhoni nami. So uchinche kahle from the day ufike late? Yes, the day ngifike late ngithe mangifika mina wangikhiphela isibhamu ukuthi mina ngibuya kuphi ngaleso sikhathi leso and ngiyamchazela ukuthi no emsebenzini because bayabhala abantwana beSmakha. So akafuna ukuyi-understand lento leyo ukuthi beSmakha yena ucanga ukuthi ngibuye emadodeni wami. Yes, and nalesibhamu sisi ngoba umention indaba yesibhamu. Lesibhamu ngesingawo ngokubona kwakho ngoba uyasho ukuthi akasebenzi. Isibhamu engabe semthethweni or isibhamu esemthethweni? Angicabanga ukuthi sisemthethweni because khona nala I mention khona ukuthi kuyafana noma angangidubula angeke baze basithole lesibhamu.
And uyasho ukuthi umuntu ongasebenzi meaning lesibhamu and uhlele nemali meaning lesibhamu uyasithatha yosebenzisa for into ezirong. Ngisaba naloko ukuthi usebenzisela into ezi-wrong and then nami ngizongena enkingeni. Mr. Jones ndiyazi mina le ndaba ukuthi because izwakala ngathi kahle sidila nomgulukudu la kahle uyayibona. Yeah, yazi ukuthi mfana ngithi mina mangilala le-story sasisi usisi uhlala kwakhe lo muntu into yokuqala and usisi umlethe ngoba naye beka desperate after ukucabana nobaba umntana. Mara yazi lovers lento sihlesisho sinawo balekile ukubekezela kulahlambeleko ngakufela ngoba ezinye izinto umuntu uyamfunde lapha njoba iBhayibheli lisho ukuthi kufanele kushadwe kuqala before nizoba nonke ngoba manje ila khona ukhona ukuthi ubekezele ukwazi ukufunda umuntu aseselapha ekudeni ukuthi uphila kanjani. So manje esengingasayisibhayi kodwa isathi like asikalithola le story but engingasasibhayi kakhulu minile sokuthi umkhombe ngesibhamu leyo kangiyithathi but okunye nokunye nje kufuna ukuthi sibokubekezelele ukuthi before uzoba nomuntu umfunde kuqala ngoba uyabona uyasebenzela bekungasika ukuthi ungazi umjaha ukuthi azohlala kwakho kahle hle umthetho ukuthi kufanele wena uyohlala kwakhe then lapha mase ungabona ifamily member engahlala khona but mfana eish no siswami yena uphi manje ukhona endlini umshiye khona endlini ukhona endlini ngimshiye lapha endlini lapha ya ukhona. Okay, I think kuzomela siye khona Mr. John ukuthi siyobona ukuthi singakhulumisana kanjani. Kukude kona sisona. Oh khona la. Okay, singahamba sisomdala. Cause angi-understand wena sisi ukuthi lo muntu umthathe ngokumthanda uyabo and nakhona ngoba uMr Jones esisho guys ukuthi kubalekile kona ukuthi before ngoba that's why kunomtchado ukuthi umuntu makachata uqale ekuzokukhushela izinto ekhushela inkomo then sezosuka ke ekhaya ezohlala emzini ngoba sekakhushela imfanelo yabo and usisa ngimblame ngalento yenzile ngoba naye bekamthanda ubhuti and bekangayixelela ukuthi mhlambe yile nhlobo yomuntu oyena bekayitshela ukuthi ngumuntu mhlamba bazophilisana bebuild ifuture together ngoba naye ethi uyasebenza and uyabona ukuthi unaye ikhaya lokuhlala esithi bazobambisana nobhuti kodwa ke ngiyabona ubhuti ngoba umuntu ufana nencwadi nje ukuthi angeke uzukwazi ukuyifunda mayivaliwe uyabona into efana naleyo so usisi naye bengazi ukuthi inhloboni lo muntu kodwa ngendlela osawunda ngayo na sisi wami uyavakala nje ukuthi my brother ngumuntu ongekho right at all. Uyayibona and mina bengingamboni and nakhona kungithethe isikhathi kuyabona ngeke ngazi ukuthi sometimes maka nokungiphelela inhliziyo ngithi maybe stress ukuthi akasebenzi mara ngiyabona ukuthi akawufuni nomsebenzi asindaba yokuthi ufuna umsebenzi akawufuni uyazi na ukuthi wenzani ish manje sithome manje usisi yena uthi uready yini ukuthi mhlambe angahlala beyedwa abesingile ubhuti angasabi naye uready siswami. Yo hayi inkampani ngibe single than ukuthi ngife phela ngiyofuna umntana wami yosala nobani. Phela yassistant nano lovers na into esenza leader yami le. Uma ngabe siyowenza into asifuni kusasa ubona so unayo kanti bobhalele show. Thina manje into esiyenza phela thina sifuna umuntu ophamisa isikhali asifuni umuntu ohlukumeza. La ku Joe's Bioscope. So uma u ready wena mina leader yami mayithi angigudle ngo2 minutes ngizogudla ngo2 minutes. Ngiyayibona. Go right. Yebo go right. Okay. So sisi mana before siyofika lapha unayo ifamily angithi wena? Yebo nginayo ifamily. Ukhona mhlawumbe umuntu welunga lefamily okwakhuluma naye wazama ukumxelela ukuthi hayibobhuti nanku umuntu sekanikhathaza bomalume because I believe bakhona abantu abangodada apha efamilini yakho ne. Akekho mhlawumbe ke wathetha naye wathi nanku umuntu sezonisokolisa apha ekhaya lami. Yeah ngeke ngamreporta esontweni because of ngibona ukuthi umuntu oyisilisa uye umuntu anga-understandana naye because umuntu wesifazane akayithathi nje into yomuntu wesifazane nje ubana lokuthi wenza nabo lobufebe bakho benza nabo labo bantu bazokumela so ngeke ngakhuluma nomuntu ongubaba ukuthi azama ukukhuluma naye hayi ungena ngapha kuphuma ngapha. Hayi no ngoba sozile la sisi kuyehle thina la ku Joe's Bioscope usebenza ngefair yabo and into esingayifuni ngoba siyazi abaninzi lento baninzi abantu besifazana abareshwayo ababulawayo abashaywayo each and every day and asiyifuni leyo nto ye-GBV. We are trying as much as we can ukuthi siyilungise le ndaba ukuthi zingayenzeki lezi zinto yabona. So nawe mbuke lapha emakhaya mangabe uyazi ukuthi khona indoda eku-abusayo ekukhuphela isibhamu eyenza noba yini sikhona la ku Joe's Bioscope so make sure
ukuthi thina siyangena ngendlovu yangena lapho sizomsolva kahle my brother simxelele ukuthi ngodade wethu laba ngabosisi bethu ngabomama bethu laba and akumelanga ukuthi ubafake isandla wathinta imbokodo fana nokuthi uthinte thina kulomuzi lo no asingeneni guys ngoba ngeke phela my brother kumele sistope yonke lento leno yenzayo awuthi singena khona la osingena kule khona la endle amara mama angithi kukwakho velela so akunanithi ukuthi sinokhe umuntu omdala bengicela nje ukuthi ungene wena umcele kahle ubhuti umxelele ukuthi sikhona ngala ungangena nje ngoba kukwakho Simanga ungangena uma ukhulume naye angithi kukwakho ukhile Simanga ho kanti ukhela nakwakho imhlola le Ubatla ingwakhe Koko sorry Mr. Jones avulela Ngicela ngani My brother mbambeni konje bathi nesibhamu konje konje bayisho ngicela ukuphuma Jones Kwenzakalani Ufunani nomthakathi la umthakathi ubani umthakathi ufunani enhleke yini inkinga wena uthi wena kumuni kanti walwa yini ufunani wena uyini uTompo uJohnson mhlambi kwenzakalani ngawo ngasijwayele kabe sokudla nawe kanti kwenzakalani ebuthi mamela usala ngathi kwena uthi inhleke wena kanti kwabani la kwasisi uthi inhleke kwenzakalani umbiza ngani akanamuzi umuntu kahle enhleke kwenzakalani yima bhuti omdala ugrand mara wena angikwazi ufunani wena kimi ngifuna wena bhuti omdala sokhuluma nawe abeyahlukumeza yini walwa bhuti omdala ngoba size ngesikhulumezayo no yabona thina sizithobe kanjani siza kuwe ngokuyithoba bhuti omdala asilwi nokulwa yabo sikhuluma nawe kahle manje wena uyalwa bhuti usuyasiphusha lana ungakava nokuthi nizengani la size ngemoto sipake ngaphandle angazi mhlambe ikhona kwenye ubhuti ofuna ukukufa sisafuna ukukuchazela ngithi uthi wayisela nifuna bani la wena kahle bhuti omdala kwenzakalani isize ngosisa ngithi usisi uhlala naye kwakhe so besacela ukuthi umama ngena kuphi wena indaba ezana singene la egate-ini siyiko sila manje sesingene la umuntu wami singene eminyango wakho sakukhuphela wena ngaphandle sisomdala benisacela nje ukuthi umxelele ubhuti ukuthi wayisilana namhlanje utsalampi Emapele Simanga so ke ba bitsitse ke batla hore ba tlo nthusa ka ba nentse go jwetsa hore a sa batla nnamo ke jweditse ka ra sa batla mo ubizi watsamaya uya kae Oy mancane ke batla o tsamaye Simanga nna le wena never re khone motho wa batho mamelamo I'm not going anywhere you are not going anywhere baba ngithanga indawo uthanda ukukhuluma ngezandla enhle kunabo bani thina sikutshelile ukuthi wena wenzakalani wakuthembile uziva amandla mhlawumbe ya nyeza bamba lo muntu yini kanti ucabanga usiyadlala hleli nasemzini wabantu ukipitile kwenza bhuti kukwakho la bhuti omdala no mamela uyabona ukuthi sithobe kanjani la nathi siyakwazi ukuthi siphakame njengawe ungasiforce ukuthi siphakame ngoba njengamanje uyasiphoqa ukuthi siphakame okay wena uthi kwenzakalani nhle yeah ngithi mina sokulayida ungasiphaphela ngoba njengamanje usufuna ukusiphaphela thina sikhuluma nawe kahle usisi uthi angithi ukuhlala kwakhe la usisi uthi akasakufuni la kwakhe ngicela nje ungicacisele la ubhuti kwenzeka kanjani wena ukuthi ube nesibindi sokuthi ukhuphele umuntu isibhamu endlini yakhe usibonile sespam no umkhuphele unaso usibonile unaso njengoba beka lokani phusha funa ungena ngale kamereni usibeke ngale kamereni unaso sikhomba wena ukuthi sikuphi spam no so start uzosikhomba wena uzosikhomba wena angasikhomba wena usikhomba wena wena uzosikhomba ngithi sakho lesipam ukuthi sikuphi spam mina ngisazi bengekho kodwa siphi spam okay ngomkhombe ngaso lelanga ngichayisa ngibuya lekhathi ngibuya emsebenzini late lesibongikhombe ngaso hawu bomkhombelana usisi because usisa ngithi uyasebenza wona ngamaphoyisa nini no thina sisebenza namaphoyisa futhi ungasithanda uthanda ungasibiza ngamaphoyisa nini no thina sisebenza ngomthetho thina siyakutshela ukuthi uzokudla nawe uzosikhipha isibhamu thina singabantu bomthetho wena bhuti wami sisebenza ngabantu abafana nawe kanje ngathi ba-abuse abantu besifazane uyazi ukuthi abantu besifazane bayashona nje baya-abuseka and wena isibindi sokuthi uzo-abuse umuntu emzini wakho sithatha apho webhuti emzini wakho umzi wakho umzini wakhe lo muzi wakho kanti wena lo muzi
muphi umuntu kanti akusuye umuntu wakho futhi akusese umuntu wakho ngoba siyamthatha wena uyagcina nje Okay utsama oh matna uzikhulumela kancane Ukulela ke khale ukulela ke raksa ba Okay bhuti omdala Okay utsama libona mamelela okay mamelela Okay utsama libona bathaba mamelela tsamaya libona wena watsamaya mamelela bhuti omdala usisi kukwakhe lana ne mamela sihlali thina la ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi ugcwele amahlaya asidlali thina la kukwakhe usisa ngithi la wazokuncencisa wena ngoba ekuthanda manje yini lo nonsense sokwazi ukuthi wena sozibona ngathi ungcono somkhuphela isibhamu kwakhe wayenza lento yenzayo bhuti wayangaya ngepolice station uzile uzile kuthina Phoyisa uyawathenga kanti into zakho ngoba uthemba ukuthi uzohamba uyobathenga makancane uzokwenzani makancane wena manje ucabanga ukwenzani bhuti Siblesbam okay siblesbam sakho wangaya ngepolice station siblesbam ucabanga ukuthi uzoba utompo la kuthina mhlawumbe usidubule nathi siblesbam sakho Okay akanginike yonke into yami ke efana nani yini unani yakhe la impahla zakhe lezi azigqokile izimpahla zakhe yini into yakho ikhona la yini into yakho nayo ngithi akanginike yonke yini into yakho nayo akanginike yonke into yami bhuti wami yini into yakho nayo Imali, awungibonisele ikamera la makancane wena manje yini into yakho nayo la mina bengithi ngiyakuzama ngithi ngikwenza umuntu because ngibona ukuthi bongiphatha kahle ecaleni mara manje ukukhumbula ukuthi umuntu onjani ungeke ungikhiphele isibhamu phambi komntwana nami ucabanga kanjani uyangihlaza bomakhelwane nje bangibhekile ukuthi bengizenzani wena sibari makhodi baba thina sithethe ngabantu bomthetho sidila nabantu abafana nawe utsama kanjani yebo thina wena ke khali ke khathethe kwena kikupa utsamaye manje awuntwela nyane ufuna ukwenzani ufuna ukuhlwela wenzeni layita thina bhuti wami engalingi ngibambe ngamasheni ucama ukwenzani wena sokulayita thina ungazosiphaphela ungazongiphaphela bhuti omntana eJohnson nithathe nomuntu nimbeke la phansi anike nimbeke la phansi nje eji anike nimphakamise nimbeke la phansi kayiwani ngathi uzenza ngathi uclever uhlale la usuclever wena so clever ambeke la phansi ambeke phansi jiya nimbeke phansi izinja yithi ungazobamba imic yami ngalendlela wena yini izinja yithi yima izinja wena nja izinja yithi wena nja izinja yithi wena nja khupha lento wena nja ubani wena lapho sokuphela lapha soseJozi bicycle uzongazi ubani wena ngibicycle ekuphi ibicycle yeJozi bicycle Gcwaliselele nja wena man ufuna ukugcwalisela yebana ngiyeke wena man mamela lapho yebana ngibheka la wena yewena angisabe wena nama ngikusabi bhuti omdala naba kumnini na angiyeke lesinjenesi ithi singiyeke lesinja ukubonisa wena nja wena Mr Jones awuthi mama esibonise le room leli funa lesibhamu leso zosikhupha sona ho yini kanti funa lesibhamu leso sambe sikhuphele lesibhamu anicheke lesibhamu leso Mr Jones nicheck usikhuphe lesibhamu manje uzosikhupha siphi lesibhamu lesinja manje zamhlanyisa so hlanya mangabe uyahlanya hlanya mangabe uyahlanya hlanya mangabe uyahlanya bhuti abafethu ngicela nize naso lesibhamu leso no uzosikhupha guys lesibhamu uzommeka sure ukuthi siyasikhupha lesibhamu angazodlala ngathi my brother angeke uzo-abuse umuntu emzini wakhe ikhaya likasisi leli and uthi uyamncengisa mase kwazi ukuthi manje akambonisi ne-respect mhlawumbe ukuthi eyithobe ebonisa ukuthi uhlala ekhaya lomuntu manje yini lento sokulayita bhuti omdala izinja ubani lesinja man yithi ubiza thina ngezinja ngibubani ntshathe man hayi kushuthi yithi bhuti omdala ngeke no usifihlile asikho usifihlile wena ufuna mina esokulayita thina ungazongiphaphela wena yini kanti ebhuti yini uzamkwenzani ufuna mina woza la mangabe ufuna mina kunamakhato wami la unamakhato wami yebo guys lo ngenzani ngibamba ngamawashini yini ngibamba ngamawashini ngibamba ngamawashini ngisabi nina man sokuyeka phela uyenze lo nto ofuna ukuyenza uzani 1000 sokuyeka thina wenze le nto yenzayo ungazongibamba ngamawashini ebhuti ungazongibamba ngamawashini ngiyakucela nanini na hayi akahamba usimanga bek ngithole nebek man Jones sambe nayo lesisani samba nawe ngizongibamba ngamawashini wena ngibamba ngamawashini ngibamba ngamawashini no uzobakhupha labangani bakho lesibhamu lesibambane le out le samba naye bambani lo muntu nimkhukhe mfake la emotweni inja yithi man lethes layita thina bhuti lesinja ubani ubiza bani yewena ubiza bani yewena ubiza sisi ngesifebe vele ujwayele ukungibiza ngesifebe ubiza ngazo zonke lezi zinto lezi aphinda yena wazi abangcono kunami no uzobathola izinto lethes
Etes. Uphi lo desi ndini? Etes. Lesibhamu sakho usibeke kuye. Etes. Usibeke kuye lesibhamu. Ngizonye. Ji aniphakamise lo muntu nimfake emotweni. Asambe. Ngizonye. Ngeke lokho. Oh yo. Ungazodlala wena Jones akubambe lokhu ukubonisa ukuthi ubani obhuti. Ungazodlala ngawe lo muntu. Yes. Sisengaphinde ngene uyabona lo ngicela sambeni sisa. Lapha mina uyangi-abuse uhlala ngishaya ngihlukumeza angi-accuse ukuthi mina ngiyamjolela No. mara yena uyazi ukuthi mina mangiphumile yena ungenisa Sisoma ngithi amantombazane lesibhamu yasazi usibonile. ngiyasazi ngisibonile Yebo, ungikhombe ngaso So hamba namaphoyisa as long as sinale clip lena Yeah. siyohamba siyolanda Vele amaphoyisa ngivula icase. uzobuya esikhombise Ngiyovula icase, lesikhedu. ngiyovula icase. Ngicela uvale mntana sekhaya, ngicela uvale lapha eminyango. Siyahamba njengamanje. Kazi niyabona nomkhulu ukuthi my brother wenzani? Asihloniphe nokuhlonipha on top of that usibamba ngamaocean yini lento le? Ungazobamba umuntu zokulayitha ngalendlela la so uJones uzokuphakamisa kubeke phansi lokho mncinci kabi lo mjida lona siyabaza abantu abafana nalo. Siyabazi so into soyenza njengamanje sohamba solanda amaphoyisa guys le ndawo leso ithena upside down lesibhamu leso uzosikhupha la singakhona so make sure ukuthi uzosikhomba sona namhlanje so uyolala ebaliwe lo ngoba ebizwa bodeshi or yini yonto le nomsebenzi wabo wonke lo muntu okwamba ngubani uDesi umngani wakhe naye unesibhamu yebo yibo laba mavane mina ngithi ngiyambophisa amkhulumele mangihamba ngemapoyiseni bona bazohamba boyithuba okhipha ibribe bona lapho no sisodlula ngaye sodlula uhlala khona la eduze yebo uhlala la duze no Mr Jones ngathi kunenye inkinga lapho bhuti wami bathi kunodesi ngicela uji vala lapha engaphumi lo bathi kunodesi bhuti phuma igama la udesi uhlala uhlala khona la street uhlala khona la kule strat kinga bathi asemla ngicela sidlule ngaye ngicela sidlule ngaye bhuti omdala mama ngicela ungene lapho ku Mr Jones guys mangabe unenkinga nawe sihamba siyolanda lo bhuti lo mngani wakhe bonke abangani bakhe zonke le ibhamu ezingekho emthethweni so make sure ukuthi siyayiqoqa nifonele namahata Mr Jones sokwazi ukuthi sibe ne backup enough ngoba ngathi sidila nenkinga serious ke namhlanje guys mangabe unenkinga nawe nambukele ungalibali ukuthi usibhalele lapho Josie Pascope .co.za ungalibali ukuthi usifollow kushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Josie Pascope ungalibali ukuthi ucofe usubscribe guys ushare nama videos wethu uzokwazi ukuthi mangabe kunomuntu onenkinga efana nokwasisi sikhawuleze sifike thina siyi Josie Pascope ngiyanithanda guys and see you on the next episode Thahla